Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam acara Tasmi'ul Quran bersama kami berdua. Nama saya Ataya Amargasan Irawan dari kelas 4 Said bin Zaid akan membacakan surat Al-Ma'arij bersama teman saya Muhammad Rasya Ataya dari kelas 4 Ibnu Mas'ud. Saya akan membacakan surat Al-Jin. Namun sebelum itu kami akan membacakan surat Nuh terlebih dahulu. Disimak dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum azabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nazirum mubin an i'budullaha wattaqu wa ati'un yaghfir lakum min dzunubikum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma. Inna ajallahi iza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Qala rabbi inni da'autu qaumi laylan wa nahara falam yazidahum du'ai illa firara. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim wastaghshaw siyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Summa inni da'autuhum jihara. Summa inni a'natu lahum wa asrartu lahum israra. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Taro kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa ma tara fi wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala asy-syamsa siraja. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Wallahu ja'ala lakum arda bisata litasluku minha subulan fijaja. Qala Nuhur rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidahu maluhu wa waladuhu illa khasara.
wa makaru makran kubbara wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddaw wa la suwa'aw wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira wa la tazidiz zalimina illa dalala mimma khati'atihim ughriqu fa'udkhilu naran falam yajidu lahum min dunillahi ansara wa qala rabbi la tazaru alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara Rabbil firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazidiz zalimina illa tabara. Quran Surat Al-Ma'arij. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilum bi'azabin waqi' lil kafirina laisa lahu dafi' minallahi zil ma'arij. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu hamsina alfasana fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba yauma takunus sama'u kalmuh wa takunul jibalu kal'in wa la yas'alu hamimun hamima yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi rabbihim biyawmi izim bibani wa sahibati wahi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji kalla innaha laza nazzatan lis-sawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'au'a innal insana khuliqa halu'a iza massahu as-sarru jazua wa iza massahul khairu manu'a illal musallin allazina hum ala salatihim daimun wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum lisa'ili wal mahrub allazina yusaddiquna biyaumiddin wallazina hum min azabi rabbihim musfiqun inna azaba rabbihim ghairu ma'mun wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat fa inna illa ala aymanuhum fa innahum ghairu malumin famani wataqa wara azalika faulaika humul adun wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un wallazina hum bi syahadatihim
walladzina hum bisyahadatihim qaimun walladzina hum ala salatihim yuhafizun ulaika fi jannatin mukramun fama lilladzina kafaru kibalaka muhtiin anil yamini wa nisimali jin ayatama'u kullum ri'im minhum ayyudkhala jannatan na'im kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun fala uqsimu birabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun ala an nubaddila khairam minhum wa ma nahnu bimasbuqin fazarhum yahudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum allazi yu'adun yawma yakhrujuna minal ajdasi sira'an ka'annahum ila nusubi yufidun khasyiatan absaruhum tarhaquhum zillah zalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Surat Al-Jin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ilar rusdi fa'amanna bih walan nusyrika birabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatahu wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'alallahi shatata wa anna zananna an la taqula al-insu wal jinnu 'alallahi kadhiba wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa wa annahu zannu kama zanantum an lan yab'asallahu ahada wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada wa anna la nadari asyarrun urida bima dakhala fil ardi arada bihim rabbuhum rasada wa anna minas salihuna wa minna duna zalik kunna tara'iqa kidada wa anna zonanna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba wa anna lamma sami'na al-huda amanna bi faman yu'min bi rabbihi fala yakhafu baksaw wala rahaqa wa anna minas salihuna wa minnal duna zalik faman aslama wa annal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama faulaika taharraw rasyada wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba
wa allau istaqamu ala tariqati la asqainahum ghadaqa linaftinahum fi wa man yu'rida an zikri rabbihim rabbihi yaslukhu azaban sa'ada wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada wa annahu lamma qama abdullahi fal yada'u kaduli yaquluna alaihi libadah kul innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada kul inni la amliku lakum darraw wala rasyada kul inni la yujirani minallahi warisa ahadu walan ajida min dunihi multahada illa balaghum minallahi wa risalatihi wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama hataba khalidina fiha abada hatta iza ra'au ma yu'aduna fasaya'lamuna man ad'afu nasiran wa aqallu adada Qul in adri aqaribum ma tu'aduna am yaj'alu lahum rabbi ahmada alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadat mir rasulin fa innahu yasluku mim baini yadayhi wa min khalfihi rasada liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa aqallu wa bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Demikianlah penampilan kami berdua hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sebelum itu kami akan membacakan doa khatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmat. Allahumma zakirna minhum ma jahilna wa aminna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana
hujjatai ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.